which flowed out from the heart of Jesus as a fount of mercy for us.
Thanksgiving Mass and Petition Mass in honor of Divine Mercy and Our Lady of Mercy, offered by Mr. and Mrs. Leonardo Moroda and family. Thanksgiving Mass offered by Michael Moroda. Thanksgiving Mass in honor of Divine Mercy and Our Lady of Mercy, offered by Eugenio Payade and family. Thanksgiving in honor of Divine Mercy offered by Mr. and Mrs. Tony Pana and family. Thanksgiving offered by Mr. Danilo Gonzalez and family. Thanksgiving Mass and birthday blessing for Salvacion Igusquiza. Thanksgiving Mass offered by Mrs. Felicidad Lee. Petition Mass for safety travel of Lydia Tolentino offered by Don Di Francisco. Thanksgiving Mass offered by Marica Riaño. Thanksgiving Mass offered by Ronaldo Moroda. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Marshall Mendoza and family. Special Intention offered by Duran and Arnaldo family. Thanksgiving Mass offered by Mrs. Maria Baguio and family. Petition and Thanksgiving Mass offered by Mrs. Eva Rillion and family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Marlon Cáceres. Thanksgiving and Petition Mass in honor of Divine Mercy offered by Mr. and Mrs. Romeo Manalo and family. Thanksgiving offered by Mrs. Rosario M. Sayat and family. Mrs. Esther Tarobago and family. Mr. and Mrs. Beth Mendoza and family. Thanksgiving and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Efren Cortez and family. Mrs. Teresa Aguilar. Mrs. Helen Core and family. Mr. and Mrs. Glessy Galerio. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Asir Julia Jr. and family. Mr. and Mrs. Marnie Panibe. Thanksgiving Mass for birthday blessing of Princess offered by Mr. and Mrs. Rolando Portezo and family. Thanksgiving and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Noel Celeste and family. Thanksgiving for birthday blessing of Rose May offered by Mr. and Mrs. Ronnie Austria and family. Thanksgiving and Petition Mass offered by Nuestra Señora de Peña Francia Institute. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Gemaline Salva and family. For the soul of Antonio offered by Michael Moroda. For the souls of Herminia, Silvestre, Yunilo, Juan, and all souls in purgatory offered by Eugenio Payade and family. For the soul of Jesse and all souls in purgatory offered by Mrs. Felicidad Lee. For the soul of Bonifacia, Danilo Sr., Rosario, and all souls in purgatory offered by Don Di Francisco. For the soul of Pablo and all souls in purgatory offered by Heriberta Marpuri. For the soul of Carlito and all souls in purgatory offered by Soledad Sichay. For the soul of Luis offered by Fe Bronzal. For all souls in purgatory offered by Ronald Moroda. For the souls of Rosalina, Pedro, Filipina, and all souls in purgatory offered by Mr. and Mrs. Richard Baguio. Misa Common offered by Mr. and Mrs. Milagros Acido and family. For the soul of Efren Sr. offered by Mrs. Lordelita Salao and family. For the soul of Francia offered by Mr. Pableo Asitre. For the soul of Jimmy offered by Mrs. Shirley Caparas and family. For the soul of Josue Randes offered by Mrs. Teresa Falcon and family. For the soul of Heriberto, Marina, and all souls in purgatory offered by Mrs. Cristina Lita and family. For the souls of Mariano, Emily, Ernesto, Ramon, Evelyn offered by Mrs. Marlina Citre and family. For all souls in purgatory offered by Mrs. Heide Coreza and family. For the soul of Marilyn offered by Mrs. Esther Tarobago and family. For the souls of Cesar and Innocencia offered by Mrs. Lani Ramirez and family. For the soul of Maria Loreto offered by Nestor Alto and family. For the soul of Luz offered by Mr. and Mrs. Emilio and Gloria Olieta. For all souls in purgatory offered by Mrs. Helen Core and family. For the soul of Bonjing offered by Mrs. Brenda Bartolome. For the soul of Isidro and all souls in purgatory offered by Mrs. Mayet Montezor and family. For the souls of Efren, Maricar, Bien, Francis, Silva, Vincent Hobkiven offered by Mr. and Mrs. Hob Tordilla and family. For the souls of Michael, Annalisa offered by Mrs. Sheila Maligalig and family.
Thanksgiving Mass for birthday blessing of Rolly Igusquiza, offered by Mr. and Mrs. Noel Mendoza and family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Noel Mendoza and family, Mr. and Mrs. Ben Lita and family, Mr. and Mrs. Eduardo Onagles. Thanksgiving Mass in honor of Divine Mercy offered by Mr. Manuel Nidea and family. Sa selebrasyon niya tuong na Domingo, kita pinapagiromdom na maghingowa na maging mga tunay na disipulo kan kagurangnan, sa paagi kan pagsunod niya to sa iya, sa pagpaasan man kan krus, asin sa pag-ako nin mga pagkamot, urog na duman sa kasaraditan. Makakaibahan po niya to sa misangon yan, iyo si Reverendo Monsignor Raul Espan, Papal Chaplain of the Archdiocese of Cáceres. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kan selebrasyon. Magsambasin, magtumaw sa Diyos.
Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos pa rin naaga sa indugabos mga tugang. Sarong reunion nining sa kuyang pagkiripon mo yan. Kung kaming para sa kuya, na makaibanan ko girari ka mo, nasa daog ni 5 taon, 1997 to 2002, nakaibanan ko kamo ka nakukura para ko duman sa sentro sa laboratoria. Mantang sa inyong lugar, sa kapakan sa kuyang parokya ka ito. Nagma ko na dakunang pag-asenso kan sa inyong komunidad. Nagma ko na buhay ang sa inyong parokya sa pamuno kan sa inyong kura paroko. Maandam kita kan sa itong sadiri, mapasalamat mo na kita sa mga Diyos, asin nandamuntan sa itong sadiri, pagsusulantan sa ito yung mga kasalanan. Nakukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Tanay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipanibi sa kagurangnan tang Diyos. mayroon manlugod sa to ang Diyos na makakaman, sa pagpapatuwanan sa itong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ikasanaan, kamurangnan, ikasanaan.
mamibig kita. O Diyos, nakikimahera kami, nahuli kan grasya, nin pag-ampon, binood mo kami, baging mga aki niliwanag, warasan, naday kami, matahuban kandiklom nin kaputikan, alagad padagos kami, mahiling, na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli kay Jesucristo kaguranyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Propeta Eliseo pinadagos kan sarong babae sa saiyang harong, ninhuli sa karahayan na sa iyang naginibo, binalsan kan Dios ang babae kan balaog nin pagkakaigwan nin aki. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ning mga hade. Sarong aldaw na nag-aagi si Eliseo sa Sunam. Sarong babae duman, mayaman, puminirit sa iya magkakaning tinapay. Kaya nangyari, nalambang pag-agi, minahapit siya duman sa pagkakan. Nagsabi si babae sa iyang agom, "Oy, tabi, aram ko na tawo kan Diyos, sarong banal. Ining dayaday naghahapit sa to. Igibota siya sa itaas ning sadit na kwarto na may lanob. Asin, bugtakan ta iya ning higdaan, lamesa, tukawan sa kailaw. Sa lambang aldaw niya sa to, diyan siya madagos. Sarong aldaw nag-abot si Eliseo, nagdagos sa iyang kwarto asin naghigda. Dangan si Eliseo naghapot, "Ano ang gigibuhon ko para sa iya?" Nagsimbag si Gehazi, "O, mayo siya ning aki asin ang sa iyang agom gurang na." Nagsimbag si Eliseo, "Apoda." Inapod asin nagtindog sa pintuan. Sinabihan ni Eliseo, "Sa sunod na taon, sa panahon man sinang ini, makugos ka ning aking lalaki." Tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Aawiton ko sagkod paman ang sa imong pagkaherak kagurangnan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Ang karahayang buot kang kagurangnan, aawiton ko sagkod paman. Sa sunod-sunod na kapag-arikian, ipapamareta kan sa kunguso ang sa imong katotoohan. Tanagsabi ako, para sagkod paman itutugdok ang karahayang buot. Sa kalangitan, papapusugon ang sa imong katotoohan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan. Sa panahon ng pagmarhay, Diyos, sa dakula mong karahayang buot, simbaga ako, sa katotoohan kang tabang mong kaligtasan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Taika ang pangpagayon kan sa indang kusog. Sa imong pagmarhay, itutuon ang sa imong ang samong sungay. Ta sa kagurangnan ang samong kalasag. Sa banal ning Israel, ang samong hade. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Sa bunyag, kita nakasaro ki Kristo.
Sa kaibahan niya, kitangunyan hali sa pagkagadan sa kasaalan, pasiring sa bagong buhay sa saiya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, da inindo nasasabuta na kitagabos na binunyagan ki Kristo Jesus. Binunyagan sa sayang kagadanan. Kung siring, huli kan bunyag, inilubong kita, damay sa sayang kagadanan. Tanganing siring sa binangon, si Kristo hali sa mga gadan, huli kan kamarawayan kan Ama. Kita man malakaw sa kabaguhanin buhay, alagad kung nagadan kitang damay ki Kristo, nagtutubod kita na mabuhay man kitang kaiba niya. Nagaaram na si Kristo, binangon hali sa mga gadan, daina magagadan. An kagadanan, daina sa iya makakapangyari. Ta nagadan, na sa kasalan nagadan. Makasaro sagkod lamang, alagad na buhay, nabubuhay sa Diyos. Siring man kamo, isipon nindo na kamo gadan sa kasalan. Alagad, mabubuhay sa Diyos, ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. At kagurangnan mapasin mo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan.